ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwira inkuru ivuga ko ikipe y'igihugu ya Argentine yaba yarategetswe gutsindwa umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi cya 2026. Uyu mukino warangiye Argentine itsinzwe na Espagne igitego kimwe ku busa. Ibyo byatangiye nyuma y'uko hasohotse amashusho agaragaza abakinnyi ba Argentine bava mu rwambariro bababaye, aho kapiteni wabo Lionel Messi yumvikanye ababwira ati mwihangane, mureke tubyirengagize, dutekereze ku mukino, mubireke tujye gukina. Aya magambo yatunguye benshi kuko ubusanzwe abakinnyi ba Argentine bajya mu mikino ikomeye bafite icyizere n'imbaraga nyinshi. Mu myitozo ya mbere y'umukino, Messi yatoye amashoti 5 hanze y'izamu, ubona nta morale, kandi ubusanzwe azi nk'umukinnyi udapfa guhusha. Ikindi kintu kitavuzweho rumwe ni imikino y'ikipe ya Argentine, aho byageze ku minota 98 bataratera ishoti na rimwe rigana mu izamu. Nanone abakinnyi ba Argentine bakinaga nabi nk'abatitaye ku guhabwa amakarita, ibintu bidasanzwe na gato ku mukino wa nyuma. Nyuma yo guhabwa ikarita y'umuhondo, Enzo Fernandez yakoze ikosa rikomeye, avuna umukinnyi wa Espagne nubwo yari azi neza ko ashobora guhita akurwa mu kibuga. Hakiyongeraho ko Lionel Scaloni atigeze ashyira mu kibuga umukinnyi w'ingenzi na Lautaro Martinez, bikarushaho gucanga benshi. Kugeza ubu nawe uragira icyo avuga kuri aya mashusho, yaba Lionel Messi, Lionel Scaloni cyangwa undi muntu wese wo mu ikipe y'igihugu ya Argentine. Nubwo bamwe batangiye gutekereza ko ari ikindi kintu kigisha inyuma tutazi, abandi bavyamaganiye kure. Ubwo ikipe y'igihugu ya Argentine yari irimo itegura kugira ngo ijye gusekurana na Espagne ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi finale, Lionel Messi hari amagambo yavuze ateye ubwoba abantu benshi bakunze kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Benshi ntibatinya kuvuga yuko ikipe y'igihugu ya Argentine yari yahatirijwe gutsindwa umukino. Mu magambo ya Messi yavuze ati, mwa basore mwe nimutuze, nimureke kugira ubwoba, reka dutekereze gusa ku mukino, twibagirwe ibyo twakorewe byose. Nibyo, nimwibande gusa ku gukina neza, nimukomere, turashoboye. Ese aya magambo yaba yavuzwe na Messi nta kintu cyabaye? Ese niki cyabaye mu rwambaro rw'ikipe y'igihugu ya Argentine mbere y'umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi 2026? Niza amatwi yawe urava hano usobanukiwe akantu kamwe ku kandi. Ese ikipe y'igihugu ya Argentine tubize ku ikipe izi kudiribura cyane kandi izi gutanga passe mu buryo bwihuta, ariko ubwo yarimo irakina na Espagne ntabwo byaje kugaragara neza kuko yageze ku 87 itarashuta mu izamu rya Espagne. Hari ibintu byabaye muri uno mukino bitangaje cyane bikomeje gutungura benshi, ndetse bamwe bakavuga yuko ikipe y'igihugu ya Argentine yari yaguzwe. Reka tubivugeho. Ikipe y'igihugu ya Argentine igeze ku munota 87 itaratsinda igitego na kimwe, nta shoti na rimwe rigana mu izamu ry'ikipe y'igihugu ya Espagne. Kandi none abakinnyi ba Argentine bakinaga nkaho batabyitayeho kuko byageze ku mukino wa 37 Enzo Fernandez atangira kuvunagurana atitaye yuko bashobora no kumuha umutuku akava mu kibuga. Ntabwo yarabyitayeho kuko bakinana umuha yasetse arangije ava mu kibuga. Lionel Messi nyuma y'umukino yarize bikomeye cyane, ariko se niki cyatumye arira? Lionel Messi nta kintu cyamurakaje cyane nk'ukuntu abafana bamuririmbye mu kibuga nkaho ari we yatsinze cyangwa se ari we yatwaye igikombe